Dawa bambulele awu bambulele awu bafowethu ngempela na dawa ngisekumbona dawa bafowethu ngempela na Dweshwi nomtekhala Dukolakala uphi Bukele Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama nguShepard waManqele dabuka ngapha phansi wahlabisa empembeni esigodi kade ngavele ngaqhubeka ngahamba ngazoma le enkandla ade waseningicela ngihlezi ngimtshela njengekhansela ngiyadeliver ke idingo zomphakathi nangu uthandazana ngibuye naye phila la nasi isigora sazwe lonke ade bekhala ngawe baba Thandazana kunjani futhi asikubukela bethu iPerfect TV ukuthi egcineni ngithole sengize ngafika la abantu bakufuna ungishaya ngaze ngafika bafuna ukushayela batshela phethe isigole sokukhona isigole somaskandi hayi ngeke bese kuthinta mfuthu ukhululeka mase ukhona mina ayisekufika ukugcina ethu sofika egcineni impela futhi ngiyabonga mfethu ukuthi uhloniphe isicelo sethu mangithi ngicela ukuzoba nawe uvumele phezulu mfethu uze naso hlala nawe namfuthu ngibonga nje ithuba linqa izivele kangaka kuvela kumbukiso bhanya wakho engihlale ngubona nami ngifise ngelinye ilanga ukuzovela phambi kwabantu ngoba ngiyazi mina ukuthi baningi abantu abangangazi kodwa umsebenzi wami bayawazi so ngiyindlala mina kubantu kakhulu ngezizathu ke eziningi ezenza ukuthi ngingagcine ngingakhona ukuthola ithuba lokuvela kubo although umsebenzi wami bayawazi so ngibonga kuwe nje namhlanje ukuthi uphinde ukwazi ukuthatha ithuba lokuthi ungiveze kubantu Sambona Thandazana ushisa ikhotha njengoba usho ukuthi ayibuso ayabaziwa khona kodwa ingoba ngeke umuntu ongayidlali amabhinqa ayahliza impela ngapha ngapha shwini umtekhala uyazi impela hayi ngabona amanga ngiyaba understand kodwa futhi abanye bakhona abanye thola ukuthi bayazi ngombodwa abazi ukuthi uculo ubani yes even nalokuthi uthandazana nje uthi abazi bazi bathatha ingoma zami bazipha abantu nje bengabupha nawe ukuthi hayi kushuthi cishe ngoba bebona uyipostile bethe yakho ngibone mina TikTok ubona ukuthi umuntu uzenzele ivideo ngayo bambuza ithini ihloko sengoma yakho ni uyayibona bona ukuthi bayayishayisa nje abayazi kodwa ke ngelinye ilanga bayokwazi wethu masikhuluma ngoThandazana kuma ngubani wakabani odabuka nendawo wemfo Manqele mawukhuluma noThandazane ukhuluma ngomfana okhulele emshisandla enkandla o inkungumathe mawuthanda ingoma misho njalo batshele hobosh so ke ya ngibuya lenkandla futhi endaweni yasenkungumathe so ya ngingasho njalo nje futhi uThandazane ke lo buye enkandla enkungumathe njobe sila eGoli ngokwamatohake ya manje mfethu ukhule vele umculo uthanda noma into oqala uyibona usumdala uthi hayi nama ngizame awukho umsebenzi eGoli wathi ngene eginqini kahle nje ilo nkulumo le ngibangela inhliziyo encane kakhulu wena mfuka Manqele ezathi ukuthi uma ngibuka izinto zami zikhomba ukushayisa kangaka kungaveleleki noma kungafiki la ngifuna ukufika khona kodwa ngengoma yami ngibe ngifika mina ngiyafika ingoma yami hayi khohla kodwa hayi angazi mina bese kusho isidumbu sami ukuthi sifike la ngifuna ukufika khona nezinto zami futhi umculo ngikhule ngawo umculo ngikhule ngazi ngakutshela into ongeke uzuyazi mina umama ongizala usaphila umama khona nobaba ukhona abazali bayaphila so ngifuna ukuthini mina umama wangibona ngikhula ngisemncane nje ngikhulu ukuthi wasitshela batshela abafuthu nje sibaningi ekhathini ubaba unesithembu wabatshela abafuthu ukuthi yazini lo uyoba umculi lo usho umama yabona nje ibongo zami lezi zithi uyebafazi bano yini nosiza nimfakazele ngethambo lakhe imboxongo zifuku umshini ogayichala lokheshela labhathwe igumlala igumule ibongo kamama lezo hawo kuze umnyama sohlanti yazone thola enkanjini bafazi bano yini nosiza ningifakazetha wayethi inkunzi yami imnyama nje kodwa khona uyozona ithola enkanjini bafazi bano yini nosiza ningifakazele ngethambo lami mase livelile inkunzi emnyama isifikile itholeni enkanjini lavela ngempela dali inkunzi emnyama sohlanti ekhona so ngiqonda ukuthini ukuthi lento futhi indala iphila kimi kudala futhi iphila kimi abangakithi noma ngangifunda nabo bakutshela nabantu engafikela kube ePitoli nafikele ePitoli uma ngisuka emakhaya esikoleni ngafikele ePitoli uma ngifike ePitoli
ngahlangana umtenziwe esafunda isikole phathi isiginci lomuntu esikoleni ngaphela kwasho ukuthi nami lento nganginayo emzimbeni ngahlangana naye awusazwana umtenzi washo siyazalana umtenziwe umntaka mama ngokuzalana nje awusazwana ke sivayile endlini ke shaya isiginci ke kwazi ukafika unjoko ngamlanda kunjoko umakhelwane wami ekhaya athe ngoba ngangimazi unjoko besivele sicula naye emakhaya icathamiya amagospel athe ndodoza ngapha nathi indoda engathi shaya isiginci sikhulumayo ke sizihlanganise nje masikhathi usidinga ngaphuma ngoba wasefika unjoko ayisahlanganisa sacula mina manje yakunabantu abamangala ukuthi abayibuza ukuthi uphuma phi ngoba kufanele ngabe kade waqala ukucula kodwa manje kusho ukuthi nje akuzange kungifikele ngaleso sikhathi ngoba isikhathi esiningi mina ngisichithe lapha njoko bengisebenza nawo njoko ngumuntu ebebhekha ke isikhathi esiningi ngihamba ngo1 nehamba ngo2 kuma album akhe ngeke uzukunakeke lokho ngeke uzukubone mawungakwazi ukuzwa ngami kwahamba nje ngaze agcina ngifikela nje lento ayingayitshela futhi le ndoda indoda yazi na uthi ngithi yabo nami ke ngibona ukuthi khona uvele wayazi naye ukuthi ngangifisa ukucula but into engangayikhuthalele so yena vele ke into thema iqhubeka nomculo sicula lokho sicula nje ebhala ingoma sambe sekwenza istudio ngibe khona ngimbackup mina kwasho ukuthi sengiyatohoza sengithola itoha into yangisuse ePitoli ngiletha ngapha eGoli itoha athola itoha ngeza ke ngazosebenza wasala ke ngalo lokho ephusha ke lo mculo ukuze gcineke engathi uyavelela yena usebhizi kakhulu emculweni mina ngisengingapha etohweni sengiya nje kuye ngaleso sikhathi sahlukana nje kanjalo kodwa ayikho futhi into engathi yaba wrong ngoba namanje nje hayi futhi sisonke ngisho ekhaya yikho into omningi yenza nje ngingamtsheli nakubo futhi ngokunjalo ngifike ekhaya ubona nje ngidla amasi so akusemqondo ukuthi uthi ayikho mhlawumbe into engathi saqwebhana noma sibona angirobhi cha ayikho imali sayazi ngapha eginqina kuphumeka mnandi ngichaza lokho ukuthi vele ngiyazi abantu abaningi bazoba nalombuzo ukuthi apho kodwa wayesebenza kanjalo kwenzakalani cha bafuthi akubanga lutho nje yonke into yaba kahle nje nehobosho namanje nje yabo njengoba nje kunomsebenzi omusha ozoba khona ngiyenze kanjalo vele ngizomthumelela nje before ngikhiphe alalele naye ezwe yonke into ukuthi indoda ayinomani yabo seke senze kanjalo mina naye sisebenza kanjalo sithi singasasebenza indawonye kodwa imisebenzi yethu siyayisherelana siyakwazi ukubonisana ukuthi indoda awulalele la lento injani ingafika injani kubantu mawuyizwa yabona ngendlela nje namanje sisabambene ngayo hayi ngabe ngiyamsukela impela mfowethu cha siphila nje ukuya nokubuya kuhle kakhulu phela nabantu phela ngaze besho lokho ngoba lapha eginqeni ayi incane ukubona abangani baphakathi ginqini ke futhi inkinga yeginqiyo leyo nje angazi mina ukuthi abantu bayaqhatha angazi baba nesifo sini ayi ndoda yabona isakho umndawo ekhatha laba kanje laba abantu amaqhawami kwakuthiwa ushwi nomuntu ekhala ayi inhliziyo yami vele nje angazi mayifika lapho ngishoda ngamandla mana angazi ukuthi ngenze njani kahle kahle ukuyokhuluma indaba lawa abantu but anginawo lawo mandla angazi ukuthi ngihamba ngithi ngibahlalisa phansi ngikhulume nabo kodwa eqinisweni ngokwami ukubuka bayadingana bangixolele makufika kubo lokho kodwa ngikhuluma kabi ngikhuluma kahle ngokwami ukubuka madoda amabili niyadingana ngaphandle nje kokuthatha iside bayadingana nje uyezwa nje nawe namanje ukuthi kahle kahle khona lento eshodayo khona umuntu khona into engekho lapha Mfethu uyachaza ukuthi uqala wasebenza ngonjoko and then ukuba uthandazaneke waqala ngamuphi unyaka usuyimele emculweni ukuba uthandazana mina ngiqale ngo 2019 sengiyimele la ngikhiphe khona i-album yami yokuqala eyayithi okuhlula amadoda kuyabikwa ka 2019 yesi yayinele ngoma eyayithi bazoyikhumbula bayithi musana komvimba amadoda miyela ngibulale kushe bayikhumbula isiponya sengoma yayi leyo album yami kwayokuqala nqa usucula into ehlangene kanjena yebo phela ngithi njengoba ngutshela ukuthi nakade ngavutha mina futhi angaze ngithatha amashansi mina kuthiwa azama kuze kulunge cha ngafike ngacula nje kodwa mhlawumbe into yangisiza yikho lokhu njengoba ngisho bengisebenza le ndoda kasho ukuthi nomculo vele nje mina ngicula ngoba ngibona wena ucula noma ngibona ubani ecula mina ngiculele nje ngoba ngizileti isemzimbeni kimi ngiyayiphila yabona so ngicathi nakho waboy 2020 COVID 2020 ngabuya 2021 ngabe 2021 2021 khona album ihloko esithi ngicela ukubuza nje athi iyaphila le album abantu abaningi kodwa bayazi
i-album yami nje ngiyikhumbula nethi nje yashaya into yodwa ngazi kwenzakalani kusho ukuthi nje ayipromote kahle marketing yayo yabheda ayizange izifike ndawo abanye bayizwa banayo kodwa nje ayifananga nalawa amanye lawo asedlulile ngazobuya ngo2023 2022 ngamabhinqa khona le album yamabhinqa ihloko sasithi uqhawe lami amabhinqa ohleze enqoba halala amabhinqa halala ayapha amabhinqa yaphambili yasetshenzwa hey ayishaya ngoma iyo ke le enale ngomanye futhi abantu abayithandile ethi ngeke ngiyeke ukuzama ngingaphumeleli ngiyozama ngize ngife eka 2022 ke lo album ngase ngizobuya ke lapho ke sengizovala amawashi lapho ke sengithi khona kuyoshiyana izenzo lapho uvela iqale khona ukuvela ke lengoma kaShwi yes Dweshwi nomtekhala Dikolakala uphi Dikhulumani phela iyo leyo uyabona izinga lakho lekuthe izinga lakho so ke manje ke siku 2024 yes owamanqele ayifuthi angifuni ukuthi ngifuna ukukhuluma kakhulu njoba nje na usushithi izinga lami lokuthe yikho ngisho ukuthi angifuni ukukhuluma kakhulu ngoba 2024 asikawuqedi kanti ikhonto ezayo so angazi ukuthi ngonyaka ozayo uzobungitshela ukuthini hayi unyaka uzapha ngokutshela ukuthi awukho umcimbi woha so ngonyaka ozayo futhi awukho angazi ukuthi uzobungitshela ukuthini ngonyaka ozayo so ngeke ngizobhlungu nje mngana nami kakhulu ngayo lengama amabhinqa le ngizisa ubhlungu ngoba isikhathi esiningi into ebiye ingiphathe kabi ngayo kunemicimbi emikhulu noma ngeke ngibalule ngamagama okuthola ukuthi sokungcono manje kulesa sikhathi sa trend kakhulu TikTok ngithothi ingoma bayidlala like makusalindwa ama artists noma kusaqalisa umcimbi yona lethi amabhinqa ohleze enqobo kodwa uthola ukuthi angikho futhi angiseyingqonyelo umcimbi ngiyibuza ukuthi ngoba abantu abahleli bayayazi le ngoma why pho kanti bengakwazi ukuthi bangithole ngizokwazi ukuyiperformela abantu mina abantu bayawuthanda umculo wami futhi bangithanda hleze mhlawumbe mawungakungena nje ku TikTok noma ku Facebook wami epage lami uyofika ibona into eshoyo mina mangingena nje kuyacaca right yabo kodwa hayi ukuthi bathanda mina igazi lami kahle bathanda ngizothi bathanda umculo wami ngoba mina bangazi noma abanye bengazi labo nalabo kodwa nje isikhathi esiningi bathanda umculo wami noma sebethi hawu kanti uyilona kodwa nje ingoma zami bayithanda kakhulu futhi abona nje Shwile ukuthi mabhenqa hayi uchaza ukubulala phela stage hayi uzobuya ayike ubuye stage ngisho isidakwa lapha sibeka phansi ibhiya sibambelela sibuza uthini lo muntu abanye babethi ke ngilanda uShwile lapha uShwile kanti hayi lutho leli izinje la kumncube lo dala ikheli la kuna feature lapha angazi kulonyaka bazothini ngoba ngiphinde ngabona ngonyani awasakubona isikhathi kulonyaka lo isikhona ikhona idate futhi ngizoyidedela khona namhlanje mangisuka kuwe nje ngiyongena uzoxhumana iyaphuma futhi album nge2 kaAugust yaphuma album nge2 kaAugust ngisebenze nomama Maphungula ngaphinde ngasebenza nomfowethu lapha umfoka Msezana kunzima kakhulu kabe yami kunjalo madoda hayi kunjalo madoda awubukisha walanga phethi igagolo Maphungula futhi angifuthi amanga yabona nami kulonyaka kwamina ngiyesaba ngazi manje yazi kukhona into kuyenza yazi album edlule yaba mnandi nje kodwa mina mangiyenzile sengilalela ngangizothi ayona ikhona kodwa manje ngenelovala amabhinqa ngizowagqiba kodwa yabona kule hayi mngana manje yonke album sayikhipha izogqiba hayi lena hayi uzosho ukuthi ngasho hayi ngikhuluma ngakhulumi kakhulu kodwa nje khona wena nje ngeyithulu ngisidatha 2 August lungisidatha uzolalela uthandazana ukuthi uthini mhlawumbe uyongifonela mayimbi ungifonela mayimnandi ungifonela ukuthi hayi washo wathi ngibhale phansi libhale phansi i2 August kanjani yobe igcwele umhlaba wonke ayingeke nikomnandi bayilindile ngosama abantu usufuna ukulwa ngendlela yakho kanje vele uyashaya ngengoma ngabe manje bayilindile impela usho uchaza lethe siyibonayo thina sikaboni lutho hayi angibaboni lutho ikhona ingoma yami khona lapha esho njalo uthi hayi ngisaze ngicela ngiphe ithuba engisazokwenza ngempela kuningi futhi kukhulu mfethu yini mhlawumbe mawuthi uyazi noma nawe usazi ukushoda phi uthandazana mfethu njengoba usho ingoma yakho akekho umuntu ongayazi kodwa uthandazana asimbone mfethu emcimbini emkhulu akaveli mfethu kodwa ingoma yakho kumele ngabe ukhona awukwazi sikhala sayo sikhona awukwazi ukuthi singathi silinda ama artists okusaxhunywa ini
ingoma abantu belinde ngayo bethethe ngayo stadium kodwa lo muntu beyijabulela bonke akekho no yazi mina into engingayisho mfethu ukuthi into nento inesikhathi engakubalula kakhulu ukuthi into nesikhathi okunye mina ke ukuthi mangingeqa njalo umcimbi kade ubuza nje ngeke ngubalule bekungekho kuwo kodwa ngayitshela ngithi kusho ukuthi mhlawumbe bangikhohliwe kulungile yabo ngoba angifuni lento ukuyiphathisa ngekhanda into yomuntu futhi yomuntu mawuhlela into yakho so angikwazi ukuphathwa istress sento yakho kusho ukuthi mina awubonanga isidingo sokuthi ngingaba khona or hleze nje ngithi ngikhohliwe mhlawumbe bengathi mangifika ukuthi ayifuthi yimthandazana awungeke indoda noma nisondela so angeke ngusolelelo kodwa into engibuka engishayayo nje ephuzweni lakho ishawa yindaba yemicimbi uma hlisa abahleli bemicimbi mabengake bebheke kahle nomculo bewulalele ngendlebe zombili bayekulalela ngeside elilodwa ukuthi uthandazani asikaze simbone ku Facebook eposte nami umculo akaze simbone enzani hleze mhlawumbe lokho kungangilekelela ukuthi bangithathe njenge artist ama-artist onke hayi njengomngani wabo uyayibona because ingiphatha kabi leyo ngiyazi ukuthi bayangazi mina yes bakhona abantu abangazi kodwa umculo wami nje bayawazi akekho okumaskandi so manje ke ingiphatha kabi bayifika lapho ukuthi kuza kanjani kodwa ke futhi angisoli umuntu cha ngisoli umuntu mkabi yamayi mina into engicelayo nje namanje ngisayicelela nje kuba ngiyazi ukuthi bazoyibona lelo khuzana lesho yakho biyabuka bahleli bemcimbi futhi imthandazani ngiyacela bafuthi ukuthi ningiqashe ningibize emcimbini wayo wenu ningathembe ningezwe kuthiwa ngiyisigola nje noma sekisi stage ngiyawazi ukudlalela abantu bayithanda bona lobo bugola bami ngiyibona akazi lobo bugola ukuthi kuthiwa kuphi la ngoba ngangabo bonke amakhaweni lawa omthandeni beziguqa nje omunye lo wayibona lo video lelo kuza njalo ethi wayibona lo video yakhe ku TikTok ethi ngisigola kakhulu abantu abangidabuleki bathi abantu ngiyasabeka babona athi angibuza uhlungu angimazi yoba yena ungapheki kwami njobe isigomfo nje singake ngapheki kwami ukuthi yena ke bathini ngayo nginanye ngibona eqimbile lapha eJimini yana futhi futhi ufuna ukuba gaga kodwa ke indaba yakhe isekhikhini wena umthanda umculo amaskandi nge2 August ngena lapha ya kwezokuxhumana kuma digital platforms kumculo uyobheka umculo kaThandazani uzoza indaba kalo mfoko amanqele lo wathi mina ngidabukele ngisigola kakhulu futhi ngiyimpisi nginezwe elincane uyakubula TikTok ukubone ubani impisi lela kuyafakaza kwakithi ukuthutekisi utekisi ukuthi hayi uThandazani laba abangasemzini uthi uyahlupha akajabuleleke kwisikole yabona kodwa ke bona baqinisweni babencokola ayikho into epersonal lapha bakuyidlalelwa nje umthandeni ke phela uyamazi noma engadlala akakwazi ukudlala adlule washaya nomenzi wathi gogothungayo so uyambona nje ukuthi kahlahlwe yilo nhlobo umuntu othanda amangcoko so akukho serious kodwa ikhona futhi njalo album ngiphendulile le yanto album kodwa futhi ngendlela ekahle cha ngeke ngilwe nomfowethu mfowethu nje wayedlala lapha ikhimpi ekhona lapha mfowethu siyabona uThandazani ukhona ma digital khona kuhamba kanjani vele ngeke sibale emcimbi vele iyaqoza nokuba digital futhi kuhamba kahle ngizothi mina kuhamba kahle ngoba engikuthula kusengangami mina ngibona ngathi kusengangami engikuthulayo yabo noma ke umculo ke phela bengahebeza yethi ingoma zakho zimnandi ingani kodwa ngikwazi ukuthi ngiphoqa abantu ukuthi abamba ongena engibona mina lapha kuyangijabulisa mina ukubona abantu kubantu abawu 1000 ukujabulela abantu abawu10 noma uthanda abantu abawu10 into engiyenzayo ngithathe njengewin mina lo kunongatholi noyedwa so yikho ngisho ukuthi lokho kulapha nami nokwenzeka lapha kuyangijabulisa futhi noma kungakabe beyabezeki nje amabhinqa nje awahamba ngalendlela ayitrenda ngayo ngoba wona ngagcina impela ebheke lapho ku 400 viewers so akufani nalezi zinye zawalandela ke kanjalo kodwa nje kulokho kuyangazi ukuthi mhlawumbe ninakho kunye hleze mhlawumbe ngizovuka ne1,000,000 nje ngazi ngani vele uzorishaya uzorishaya i1,000,000 phela masikandi kulezi insuku ukuthi sesitayeleni ilanga nelanga nje qhamuka ukuthi beshaya i1,000,000 qhamuka kwesijabuleke ukuba amabhenqo wakhe ibhale ezikhathi ngabe i1,000,000 ngashaya ngabe even 3,000,000 ngabe ngaphezulu kwe1,000,000 ngoba manje alibona 1,000,000 ukuthi kumabhenqo iyaselutho hayi aselutho and into engithanda ngama digitals
awanakho ukuthi uqhawe labani leli uhamba nobani akaculi nobani akashuthi nobani ama-views lapha akhuluma indawo ama-digital ingoma emnandi nje abantu bayiseka nje noma kanjani bayiseka futhi ngiyayithanda-ke mina leyani Ayikho. yabona umuntu wavela naleyanto wasenzela kwabalula ngoba phela enye into ibihlupho ubufika uthothe emculweni ugaya ama-CD mina ama-CD ngibuya kwenje ngagaya ngiyawazi ayadura ngapha uphinde lento ingathengwa umuntu uduve nawe endlini abanga amagundwane agcwale indlu so sokulula nje manje abantu abatshela nje njengoba ngisho ukuthi nge-2 abantu abayi lapha kuma-digital shuthi nge-2 zibalizwe madoda hayi nge-2 hayi abehlayo nge-9 kagasi kobe uyikho lokho futhi-ke mla kunandaba mina ukuthi kobe kukhiphe bani kobe kunjani kunandaba i-2 suyikhombile i-2 ngiyikhombile nje ukuthi kwenzala fika nje yobe khona naye yobe fika ithele kunandaba mina akunayo lento mina ukuthi ngithi ngizohlehla wona amanqele kuthiwa nawe uyakhipha bese ngithi hayi kunandaba mina mayihlangana nje njalo wesidalo sami ngisuke enhlobeni ejwayele ukuhlehla Bethu usebenza nehobo shithi zisithe ukuba khona endimeni. Injani le yansizwa leya abantu abangayazi wena usebenzanga nayo ukhule nayo. Umkhulisile phela usho kuba ungemumfanyana kwami uyangilama asilingani kodwa ke ngeke uzubone ngoba mase sisonke ngathi siyalingana nje futhi ungazi ukuthi namdala wakho uyibhamuzi so kodwa nje no leya ndoda leyana noma ngithi umfowethu cha futhi ngabe ngiyamsukela futhi mangabe ngithi ngizoqamba amanga la ngabe nginamanga nje ngabe sengiswele ngingakusho cha thiwa phela sibambisene kwathi abalandeli la mabula perfective kaphikwana ngabe usuphika nje namhlanje ngeke futhi ngeke akwazi ngabe nginecala nje ngingafolwa la uma wakhe abuza ukuthi kodwa yini le yenzayo yabo ngoba ngabe ngiyamsukela futhi cha sisebenze kahle nale yansizwa futhi sisasebenza kahle ngoba namanje sisasebenza ayikho into esiphazamisayo makuze umsebenzi nje weginqi siyasebenza sizwe empilweni siyaphila mangisekhaya nje makuthiwa ngiyagana nje kube khona naye mhla egana yobe khona nje kwemina ayikho into angangibizi maye naye ekhaya uyangitshela ngokuqala nje angitshela le ndoda namhla sidla amadombolo nje ngangikhona ngifothe ibandla liyethu ngivashela ngashona khona ngoba kuseduze nje ngithi ukhala sengifikile awadla amadombolo nawo ubuthubule kwadle kakhulu wadle kakhulu amadombolo adlile sazoshona le komsinga kokophi kosicebe usawabulala kakhulu lapha ngwadlile amadombolo spice sanje sabonake leyo kusho le ndoda umthandeli wayile sokukhuluma nje le yanto inhle kakhulu futhi yazi le yanto inhle kakhulu ngoba inhle kakhulu yenza nabantu abaculi bayazana uyangizwa manqele abaculi bayazana njoba nawe ungazi nami bengikwazi ngokukubona kude kodwa ngiyazi ukuthi umuntu ofana nawe kodwa namhlanje sesikhulula ukuhlala ndawo ngathi sazana kudala kodwa azisibonana uyayibona so ngiqonda ukusho into enjalo ukuthi le yanto inhle le yanto namanje futhi seseyinhle ngoba yenza ukuthi nihlalelane eduze ukwazi ukuhlala nomuntu encane la ukwazi ukuhlala nogatsheni la ukwazi ukuhlala nokwazi inselo ukwazi ukuhlala nobani bani nikwazi ukushela imbono uyayibona nanokubonana nje nawe ukubona ukuthi hawo lo hlanazana ukuhlala kuthiwa isigolo yesabeka kanti indoda insizwa nje kumnyumana nkinga nje uyayibona so yenza ukuthi nifundane kangcono umazi ukwelana kude umazi omunye kodwa nafana benifana nani nafana abalandeli abanazela lapha nani ngabaculi benazana kanjalo kunjalo kuvele namanje kunjalo kunabaculi abaningi mina engingabazi ngokuthi ngihlangane nabo kodwa engibazi ngokubabona nje kwimisebenzi yabo nakuma page abo yonke indawo la bavela khona kodwa uthola ukuthi angazi ngisithola ithuba sokuhlala naye kanje kodwa nje ngiyamazi futhi ngiyazi umhlasa ahlangana kuba mnandi awunkabi kunjalo futhi hleze ngicomela ngicoma khona hayi man ndoda ayikho into engayizwa la so yayibona siyazana nje abaculi nje kakhulu kaMskandi siyazana asho napho man asekhona amadombo ngihambe la kusekhona futhi kusekhona ukuthi ngoba kusinto enze kanjani nalokuthi le yanto kwangesiyo vele inhloso ukuthi kuyodliwa amadombolo kwakuyenye ipurpose elapha engeke ngidaluleke lapha kahle kwakuvakashelana nje okuhle kweinsizwa ezisendimene yodwa
kwangesikho ukuthi cha sihambeni bosodla labantu siyodla lolu awusolulimi nje unenhlambanyana phakathi ya lungahloniphisi kodwa nje cha liyantinhle nje futhi namanje seseyinhle kodwa sikwazi ukufika phela sihlale ekhaya mase singadli vele cha kwazeki phela kwazeki yabona kwazi ukuthi ngivashele nje bese ngingabe ngisalukhuza lutho liyantinhle nje futhi ngiyayikhuthaza ukuthi iqhubeke phambili ngoba ngibonile ngikhuluma ngento engisuka kuyo inhle kakhulu iright kakhulu wasicebe nje ngangizokwazi nini mina lemsingi ngitshele nje ngangiqana ukemsinga bengazi kodwa ngahamba ngafika nebhola kuyafana eyodwa le ubumbana into eyodwa iyafana mfethu singasho ukuthi mhlambe ungachumi kakhulu kwamculo kaThandazani mhlawumbe umsebenzi abanye besho la bathi awunaka umsebenzi wakhe abantu babazothi mawungakubona stage awubhizi bathi awukho busy awuthothi wenza yonke into nomina mhlawumbe umsebenzi futhi mina hayi ngizosho njalo nami ngizothi ngiyenza yonke into yesike mhlawumbe ngokukhuthala ngeke sifane singabantu ngoba nami ngeke ngizenze wena njoba unale umsebenzi onawo nje siwenzayo namhlanje baningi abaofisayo ngenhliziyo kodwa kushota izandla yabo so ngizothini mina ngokulami side ngikwenza konke kusemandleni ukuthi ngikwazi ukufika la ngifuna ukufika khona ukuphusha ngoba awukho la ngeke khona mina Twitter ngikhona Instagram ngikhona Facebook ngikhona TikTok akukho nje la ngekuthiwa awusukungithola khona so ngisho ukuthi ke kubufakazi bokuthi ngiyaphusha ngoba zonke izindawo engikubalula ngazo akusike ngenza ama joke lapha ngihleli ngenza ama joke so ngiphusha umsebenzi wami amavideo ami abantu abajabulela umculo wami ngikhomba khona ukuthi lento ikhona so yeah manje na umfana ufuna ukungena la emculweni mhlawumbe uyihlalele enkandla ihlalele enqotho ungamluleka ukuthini ukupho kubalekile mawuzongena la mina into engayitshela umfana ufuna ukuzongena emculweni ukuthi into engafike ngibuza naqala ukuthi umculo uyawuthanda noma uyakwazi ukwenza uma yethu uyawuthanda ngingamtshela mina ukuthi ayino ngena kodwa uma uthanda uzokuxaka endleleni kodwa uma ubuyakwazi ukwenza uyawuphila uphi usemzimbeni kuhamba yocula bese uyabekezela hamba yocula bese uyabekezela kodwa lo uthandayo uzofaka ukuthi nje ubuyakuthanda ufuna ukuzoduma akangize emculweni ngoba uzofika afelwe inhliziyo la emculweni ungagcina thakatha la ngendlela inhliziyo yakhona inhliziyo yakhe igcina ibancane izinto engisho ukuthi ukubone nje nawe uyipost nje ukubona ipost uyibona ipost uthi awumara shothi le post nje bese isikhala akubeke nje akeke nje kungene ebulala ubuke nje uthi ubheke ubani ubheke awulala nje njengayo la mcuba ezikhuluma ngawo ubona indoda lo ya yazi atshela ibandla engisebenza nalo igeka ngihleka mina umuntu othanda ukuhleka manje umuntu oxwalile ngithanda ukuyidlalela mina isikhathi esiningi xoxele igenge siyihlale nje bafana bakithi umuntu kusafena yolwandla kayobhukuda sesisala nakule ntamtam le kuze kanjani vele intamtam engaka uvuka ngisho abantu asebaye ukucula balande emakhaya kuthiwa buya nayo iposta kodwa lutho hayi ngathi mina yafana yini angihambe neThekwini hayi umuntu ahambe eThekwini siyobhukuda hayi so izinto enjalo ziyenzeka ke kabami ukuthi uma ngempela uze ngenhliziyo ukuthi unothando nje lokuthi hayi nami ngifuna nje bakhona abantu abanjalo nami nginabola kuWhatsApp umuntu afone hey manje awungincede qhawe uyabona umuntu umcula ka understand akazi nje naye ufuna nje ukufika yena ubona ngathi ungco right ufuna ukuza la khona akazi ukuthi nawe uvele kangaka yabona uyabona umuntu uthuza ngegugu lokuthi uyathanda umuntu ophiwe uyambona ngesenzo ukuthi azini umuntu ophiwe ngitshela ukuthi ayingena neduze ube nenhliziyo yokubekezela kubilike emculweni kuyenzeka ufike ushaya isikhala kuyenzeka ufike kungalungi makungalunganga kusho ukuthi ngeke kusalunga kusazolunga hlala nje ulinde into ekuyihlupheke enye uthola ukuthi ulindile bese ushawe amandla ongena estudio Dobi ituto ziyadula abaningi abantu abanamakhono othola ukuthi awaveli ngalezo izathu noma uthi lake lavela ngiyabona uvundula umabutho nje la omunye umuntu engibona ukuthi waba nalo yonke engaxolisa nje uzomboneza kodwa ngangithanda umculo wakhe kakhulu mfana nawasha into engisho ukuthi angimazi washwa yini kodwa ngiyasola ukuthi uthola ukuthi unali ikhono kodwa ushawa awunayo ibackup into awunayo angazi ukuthi uzoyibeka kanjani awunaye laba abantu abazokuphushisa yes ukuthi indoda ngesikhathi mawuthi mina manje sengifuna ukukhipha album betha sambeni siyakhona so album wona uqopha ingoma kulonyaka uqopha ingoma nyawo zayo uqopha ama album awu5 before ukhipha album laba album awu5 awazi aphume
ngokuthi awunawo amandla okufika e-studio. Mase lapho Thandi Nazari kuyenzeka ni mina ngokubona ngami kuye kwenzeka angazi nami mhlawumbe ngendlela engibona ngiwangiphikisa. Umuntu ungana thothi acula odlula uThandi Nazari ngaleyo ndlela. Ngokuthi lo muntu lo une support bazomarketa bazomenzela kuma radio station umsebenzi uyahamba yonke into unayo support e-studio noma yinini yonke into uzobona ngathi ungcono ukuthi lo muntu bayakwazi ukubambe nje umlonyeni iyona into eza kakhulu ke leyo. Iyona into eza kakhulu leyo awubuzwa mina ngibuzwa ngiyayibonela mina yazi ukuthi uyakwazi ukuzizwa usize wakho amandla nabantu osuku nabo endime nje wasendimeni uyakwazi ukubona ukuthi la ngiyedlula njalo kodwa angazi ukuthi uhleli lapha ngaliphi kodwa la ngiyayidlulela la naye futhi usukazi kahle ukuthi ayi basobhani la mina nje kunabantu engibahlonipha la endimeni ngomculo ke wabo engibahlonipha nje ngomculo wabo ukuthi bheka ubani ingozi mayethu nje athi uyakhipha yabona ngiyazi ukuthi engabe lokuza nani yabona ngiyabazi futhi baningi nje khona ibandla engilazi engikholelayo namkulu ukuthi ayabona uma ukhuluma ngobani ayikhohle mfana solimali bese kuba khona nje abayazi wazi ukuthi sofunzwa lapha sofunzwa nje sizofunzwa nje yabona bakhona abantu ngeke kubalekela khona into abaphuqayo bakhona abantu abaphuqayo bakhona futhi abazwa ukuthi uyacula kodwa akasili igakho uyacula nathi futhi akufanele ngabe ulapha khona sejampile kodwa futhi ngeke umsole na inhlahla yakhe mina ngimthatha njengenhlahla ukuthi uma usuqhamuka amanqele usuqhamukile yebo uqhamukile siyakuza usuhleli lapha osubekwe khona ususikubona usugcwele ama post yonke indawo yaqashwa angikublame mina ngusolokho ngikuthatha nje ukuthi lendoda into zawo ziyakhanya kodwa hayi ukuthi ngisuke ngingezwa mina ukuthi hayi njalo mina afike ngedlule impela ngisuke ngikuzwa lokho nawe futhi uyazi ukuthi ngoba phela nawe ngeke ukuthi lokho eningini yakho la nginikezeni uthandazani cha so mina ngikubona ukuthi kushiyana imsamo bese kuya ukuthi uhamba nobani phila nobani nakho lokho sekuyasebenza lezi insuku zanamhlanje kuyasebenza ngoba nakhona kuba hlebe imicimbi kuyasebenza nakho lokho ukuthi njengoba bengibishilo mina ukuthi ubonakala ku Facebook ushuthe nobani ugacene nobani dlale ngihamba naweni ngiyakwazi ini siyazana bayakwenza sometimes okunye noma ufuna bengiqashe thothi bafonela yena unjoko lebambuzi indoda uthandazana uthinda bakhe nje kusengasho ukuthi ikho lonto akhohlwa lo muntu mhlawumbe nathi uyadakwa lo njalo kuyo msho uyidakela sengiqonda ukuthi uthe ngasho noma yini ukuthi angivali ife nesifo sokungivalela because njoba nakho na ubuchaza ukuthi kade bufuna ukungibiza la ukuthi ngibe khona wangaba na indlela ukuthi ube number amafonela ukube benendlela nje ukuthi angimoshele bezothi nginayo number lo muntu mina uyedlula njalo so nasi izinto njengalezo mina ngiyakholela ukuthi zike bayikhona ukuthi mhlawumbe umuntu afuna ukwazi ngomuntu angakini noma kumuntu akini ukuthi le ndoda injani ngayisebenzisa ngizwe ngazi ukuthi ikhonta nayo cause sekulula ke unthushe noma yini ayipela cause into esibonayo la uthola ukuthi umaskandi kulezi insuku zokugcina yatrend osoma business nosomathuba basemisa umaskandi umuntu uyafika wazi ngisho umaskandi uzobona uba ngizobona mina unjoko ngathi unjoko mfethu obaba kule singabathola vele unjoko uzoshaya abangani bakhe wena bongeyena umngani nonjoko usesele kanjani injalo nje kulamalanga vele sebenza kanjalo usebenza njengoba ngisho kusebenza ukuthi nje uphila nobani hamba nobani yabo mina nje kodwa ke angifuni ngibuse kakhulu lonsila nkabi yami mina emqondo wami into enginayo ukuthi lokho engakunikwa ongangami angikhompeli namuntu angiqhathanisi namuntu mina ngiyazi khona abantu abaphiwa ukudlula mina ngiyazi lokho ngiyakuhlonipha futhi kodwa ngeke ngithi nami lokho engakuphiwa ngoba ngutshontsanga hleze ngelila nguye kuvele so ukuthi kwenzakalani emhlabeni kwenzakalani uma ngisenamandla ukuthi ngikwazi ungena e-studio ngiyokwenza lento engikwazi ukuyenza kangcono kukhona la ungagcina ngifike khona ngoba ngiyathanda into engisaphambili ukuthi ngoba ngiyathanda mina agcinje ukuthi ngithi nami ngiyafuna ngathi ngathola amasentanyana ngithenga imoto nje thenga imoto thenga imoto njengolimit njengobani yabona nginalento ukuthi mina ngijabulisa ukuthi abantu bazozwa lento engifuna bayizwe phela mina ngibe nalonto nje ukuthi yazi ngelanga so ngiyakhipha ngifuna abantu bezwe lento kade ngizwa ngedwa akusikhathi ukuthi bayizwe ngifuna ukuthi bazothini ke kuloko ngiyeke nje ukuthi ngifuna abangibize ngiqashe ogcaka kubantu nje ukuthi ngifuna ukuthi bazothini ke kuloko ngifuna yabona umanqele wathi ufuna ukuze umgodi ngizoqheba ngifuna umuzwa ukuzothini ke manje impela yes ngibe nalo challenge mina kufanele uma ngingenza ingoma
Ngeke ngithi mangicula ngedwa ngisithi iyahlangana ngihleke ngithi ufuna ukuthi bazothi ngithi ufuna yabona into enjalo futhi umqondo kahle le nto ke isikukhomba ukuthi uphiwe. Yes. Ukuthi akusikho ngempela akusikho ngemali kuphela. But ngiyafisa nami ukuthi into engicabanga ngingedwa ngoba sengibonani bayithanda. Engathi ngingahlale ndokhu ngibalekeza yona nje ngihlale ngibaneza yona yebo lokuqasha ngiyakufuna kakhulu futhi yona into esisiphila ngoba umculo nabo senza ngemali so ukuze sizokwazi ukuphinda yasiye khona kufuneka siqashekile kodwa nje mina nangaphe kwalokho ngiyathanda ukubona abantu bejabule ngento engiyenza ingagcini kimi kuphela ngoba mina yangihlupha nabe ngafika isikhathi la umculo kwathi angiyeke khona bese uthothi sekufika isikhathi insuku mina nginesikhathi esemzimbeni kimi la ngizwa khona ukuthi kahle sekufuna abe ngestudio manje sokusikhathi yabo lapha ingoma sezifikela nje kuya nokubuya ke nje sekuyinto esihlala ikhona nje lapho ke inhliziyo ivele bengaka ngathi ngahlala ngicula nje ngahlala ngicula ngihamba khona mina ngiyatohoza ke mfowabo noma ngisemsebenzi bayazi ke emsebenzini ngathi ngahlala ngisebenza ngedwa ngiphelapha angifuni umuntu ucule yeke kusuke sekufike leso sikhathi ke manje ukuthi lento isifikile le konke ufuna abe ngiyenze mangiye studio sengiyela lokho ukuthi ngiyokhipha lento yayibona ukuthi ukhona umhlelo omcimbi kuseze ngikhohliwe mina lokho ngikubona after album isponge khona enye into ephinde kibe nje uyayibona phela umculo mfethu ngizwa kuthiwa ngiyayibona dada abayishoyo sengifazela wena bathi it's like umngoma le iyaphila umuntu ayikwazi futhi ukuzima njoba ngikutshela nje mina umama mina ngizala nje ngithethe umama mina wakwangipoint wathi lo uyothi mayisekhulule ngomculo lo ezwa mangisuke ngiculela nje egcikene ekhaya ezwe ukuthi ikhonto ekhona la kuke wathi nje manje cishe bekuzophuma amabhinca hayi wabongibuza ukuthi umculo wenza imali ngiyamtshela wathi ayiye wathi yeka hawu ngathi mina yeke wathi awuyeke yina wathi hayi lento yoganwa nini khona ingoma yami lapha yana abanye bazoyazi ithi wayekethe umama athandaza ungisize ugano umaskanda abagano wayesho njalo wathi hayi ukusiza ngigano impela umaskanda abagano madoda eginci abagano asitala libe lezi iginci nje umuntu azayofa uyayibona so kwakuyinto esifana ikuyangifikela ke nami lonzi kodwa ngitshela ukuthi kwathi lento la engiphatha khona yathi mayifika khona kuzophuma le album lena yoshiyana izenza nengoma ethi acishe ngafa ngifikela yizo lezi ngoma lezo rest in peace yabona manje ngithi kodwa wasengiyekile kodwa manje abantu angabatshela umuntu ngiyahlehle kodwa manje lento ithi lento hayi mina ngikhona lapha ilanga lela ngama ngivuka nengoma ontandane mina nginja ngiyakhonkotha mina ngisenabane ezweni wena mama wami wangishiya yabona ingoma enjalo leso ayi dayifoka xhumana ebandla lami mfana ayikho logogo sebesibona gogo sebesimbona ugogo hayi makube kufanele ngobona phambili so yeah futhi lento manicina ibanga inhliziyo ebhlungu yona kwezinye zezinto zayo kodwa futhi kuyangisiza mina njengoba ngisho ukuthi ngeke kubuye ngikhohle mina indaba yobhuti bani obabana kufanele ngisiqashe ngijabuliswe nje mina ukuthi kahle into engikhala ucula ngifuna ufike kubantu yes mawungafika kubantu lento ngifuna ifike kubantu lo mlayezo lo ngifuna ufike kumuntu ubathola abanikazi bawo okunye nokunye ngibeke ngale emva kwawo ukuthi hayi konje sengikhiphile abantu bajabuleke angiqashweke phela yes mina nanso ke into ibingisize kancane ukuthi angubeke ekhanda kakhulu kuyoculela imali uyabona ukuthi amakhehla amadala baba acishe leto umculo basiraphe kahle kubazali noma kuthi yazwayela washo semtingi uthi uma wakho athi hey ngifuna egincini amabhunguka lawo futhi awagano Nkosiyami kodwa kumama nginowami uyathanda esamsalukwazi ngoba mina nje ukazi angibuza yena hawu kanti manje wethandaza ngibiza ngothandaza ngomama afona ethandaza yebo gogo manje kanti uzohamba usoqophanini futhi wasuthula kangaka ngisho inhliziyo ngithi yena na ngithi mina gogo uzohlanganisa ithi hayi kodwa wenko ngabe ngidlala ngabe nje ngalami bese uyithatha phi imali lento enedula kangaka ngithi mina kuzobonakala nje gogo uzobona nje kodwa hayi ngizokwenza mase ngizile futhi zikhona bamlayinise ekhaya fone yena futhi kusami yabona inhliziyo isibhlungu kodwa bakithi kodwa lezi ingoma nisukuyicabange nini kodwa yabona nje njengale ethi
ngeke ukuzama ngaphumeleli ayifwe lapha yabona inhliziyo yakhe nayibhlungu yamthinta bathi awu kodwa nawe bathi basuthandaza kangaka uzosizakala fana mthandaza igama lakho nje thandaza isimo sizoba ngcono ngithandaza akubakithi masuthi kodwa ngeke ukuzama ngaphumeleli mfana wami athiteke athiteke so ngapha ke nami ngiyajabula ukuthi Kristi yabo kunesupportanyana engithola ngayo kusho ukuthi nami into engenzayo ithinta izithinte naye yabo mina umculo engwenzayo abantu abaningi kade ngikhuluma nobhuti wami izolo usebenze emayini eCartonville umfowethu ucela inkosini omdala so bengikhuluma naye izolo sikhuluma buza ukuthi ngikhiphani ngiyamtshela so uyahleka kuhlala nekenga wanongoma kakhulu ngale emayini so uyasho ukuthi hey manje usuzokhipha manje duza ngangithi mina kusekho duza sekufanele ngonyadlula wakhipha September manje ngikhiphe manje ngoba kunezimanyana engibalekelayo September ngizoba khona ibhizi ngizoba nayo so ngithe ngikhiphe manje uthawu labantu kanyehlala naye bazibutela album yakhe intsha ngithi mina indalo uthi hey bayakhala bathi uyabakhalisa bese bakhalisa le dress in peace belethi bambulela umama bese kuba intandane njengoba mina ngintandane so bakhaliswa yizo bathe inkingi uhlupha umculo wakho yakhalisa ngithi mina manje phela kuyafana ingoma isifikile ingoma nje isifikile ayikho la ngisuke ngizothi ngizoyenze njani mina ke isikhathi esiningi umuntu obuyajuleka ngiyajula mina ngathanda ipain nawe nanokuthi ke into engishaya amanqele mina nginale nkinga yodwa ke ukuthi ngeke ngikwazi mina ukuthi ngithi ngiqopha ingoma ngiqophela ukujabulisa wena that's into engishaya mina nginento le ukuthi uma ngenza ingoma mina ngenza ingoma yasemhlabeni ozoyithawula uzoyithola ngendlela engamchazanga futhi ayimchazanga angikwazi ukwenza ingoma ngenzela igender ethile uyangithola hayi mhlawumbe mina umculweni wami namhlanje ngiyasho bafowethu ningabe nisangibuza nokungibuza nje ukuthi hawu manje ingoma zothanda mina mhlawumbe uthola ingoma yothanda iyodwa ialbum yami noma zimbili wokubonga nakho lokho angikwazi mina ngeke ngikwazi ukubhala ingoma zothanda zizobe u4 yebo ngoba khuluma nabantu hayi ukuthi angikwazi ukuthi ngiyibhale ngayibhala inkinga manje ngikhuluma nabantu abahlukahlukene mina umculo wami uyawazi manqele uzothola kumuntu ongathi uthanda ukholwanyana uzongifica kumuntu olishonela uzongifica iziyangicasula nje le dressing piece ngoba iyahlupha njalo makufuna umuntu ubona yona so uzongithola emsizweni ke ngena ngamanje yebo so akukholanga uzongithola khona mina ngikholelwa yilokho omunye umuntu uthwenzani so ukuthi lento engikhuluma ngeke ngayithola ku Facebook sasibheka uyibhalbham noma le edlula ukuthi bathi hayi manje ke ngihlupha ngento eyodwa bethi ingoma zami ayitrend ngoba angiculi ngalezi zinto zothando lezi so ngathi mina bafuthi kulungile if ngingatrenda kulungile ngingatrend kodwa mina ngikwezile ngikwazi ukukwenza ngoba lokho into angikwenze kuzongikhipha lesi sipole ngisona manje angiculela uthando usho ufune ngazi makuzofuna ngishintshe ushuno ofuna ngicule kanjani angikwazi ngoba baningi abacula ngalo luthando kodwa manje abaveli indawo lento yothando nayo inabantu bayo ngakubalela mina bengadlula ku10 abantu abacula le yanto le ulale uzwe nje nawe bheka istrategy sika TikTok lesi kodwa uyabuka na at least ayifezekanga lento so akayiyeke le yanto akashaya nje ingoma vinqa nje ingoma baningi ziningi ingoma etrenda ku TikTok naka amabhinqa akho thando la ya trenda la ngoma ma video le ngoma ku TikTok more than 11,000 kuyali amabhinqa nje wehleze enqobo ugatsheni ibhodlela bangakanani ugatsheni lengoma yakhe yayithi umfazi ushaya umthetho angakanani ziningi nje nginakubayela ziningi ingoma nathi lokhuzani ilokhuza ipho nje futhi enye ingoma ebig trend ku TikTok ngaphandle kwalento yothanda ningi manje ziningi nje ningi yabo depende ngoma yakho time kanjani abantu bayithandileni ngoba leyo thando bayigijimisa yona mayisafika kakhulu la besifazane bathi mbo kodwa futhi ithatha iziwayini bentathu bembili hwe yebo so umqondo uzozinza hlala emculweni nje straight kanti le like rest in peace ayisoze yaphuma ngeke iphuphe le ngoma sifa njalo ngeke iphuphe le ngoma nanokuthi ke enye into angithi buka ke mina ngiqophela ka mina lento ukuthi ngifuna ukuyongcwabisa abantu ngayo TikTok ngibhala nje ingoma ngezinto engiyibonayo uthi mfowethu rest in peace ubeka amabese kuvusa ndoda yayibona futhi bambulele nathi iliba lakhe yayibo ingoma into eyenzeka la emhlabeni empilweni nje nami into engifikela kodwa engekho lesikhathi umfoto wayelimele kodwa into engifikele diamond ne yabona ikhonto engaba nje hayi ngeke uthi rest in peace ayitho akazi ngoba hey dawa bambulele awubambulele awubafowethu ngempela na
dawa ngisekumbona dawa futhi ngempela na ungashona lo imoto ayoqinisela ukuthi iyaphila kumuntu iyaphila mina ngaze ngagcina ngikhipha iP ngalezo ngoma engifudumezile ngoba ngiyakufake uyayibona but mayikuwe hayi ngeke into mayikuwe wemanqele kufana noma into yakho yazi ingoma kuyenza uzigcinisa uyisisondele engoma engabani umiyeke ngayiye ingoma enjalo kuyenzeka wenza ingoma ukuthi uyayizwa usethi asisifane kakhulu kangaka yasifane kamenzi ngathi ingoma ngiyayiyeka ngoba ngiyayinyanya into engathi iyangimatanisa okwezwi ke ngeke ngubalekele ngoba mnizi lami nje noma nginomkhuhlane namhlanje kodwa izilami linje so abantu abathatha basondeza kweloshwi so mabesho loshwi kwagcina kwenza ukuthi nami ngithande ngazuthi noma ngiphathize mina ngiphathiza ngabo indlela ingoma zabo ngibheke nabo ngihambe nabo ukuze ngizokwazi ukuvula ivoice so ukuze ngizoze ngibhangeze le yangoma kwakade kusuka lapho bangangayenza le yangoma nosongqonqo kodwa sisha live lethi ngafa abantu bayijabulela hayi sesiyayiloya nosongqonqo asiyiloya sabe sifa emshinini ke manje iphileke kanti bazofika bayijabuleleka isayenzayo so nakulokhu ke ngiphinde ngakuphinda futhi okufanayo ngiyathemba nabo bazokujabulela kakhulu ngazo lezi insizwa ngoba ngiyaphathanda kakhulu yangilimaza kakhulu emoyeni wami le nto eyenzeke phakathi kwabo ngiyafisa njengoba ngishilo siqale futhi ngiyafisa ukuthi angazi ukuthi ngingenze njani ngibone nginabo nje ngikhulume nabo nje abantu abadala hayi man madoda yini kanti abayilimazi bona kuphela abantwana basizwe sonke abayilimazi bona kuphela abalimazi sizwe sonke neva kwesikhathi esingaka madoda safunda izikole ngikhumbule ngisafunda esikoleni eNkungumathe khona umunye umfuthi engangifunda naye kwakuthiwa uNceba kwaMahaya sasicula nale yansizwa saba semateksini keThekwini yena so mina babe ngibiza ngoshuyeni ngibiza umuntu ekhaya saphumela yona zona lamalbhamu labo ngafa sasacula esikoleni makuphuma ngithisha eshikushintshile okhuzani iperiod sihlala kwakwaziwe kuthula ukuthi nya kulalwe thina sisho wena uyadlala singakathombile sanamazwi amnandi wena yikho ngisho ukuthi laba anti engifunda nabo ngicabanga ukuthi lokho esengikho namhlanje nokho abakubonayo abanye kwabo ufuna bakulindele vele bayabazi ukuthi kugcina la noma babengazi phela hlezi babuka ngobuselo mngani ukuthi kuyaculwa nje kodwa kufuneka bakubamangazi ngoba babe vele bengazi kube le genga ngapha nje bafuthi laba basemandaba ePitoli bihlala khona egenga semandaba yakubokhozayo kakhulu yakwaMpungose bawe isindeni omkhulu lapha ePitoli so besihlala sonke labantu ngihlale nabo kakhulu nje la umtenziwe bayahlobana nabo labandla labangakubo futhi bangaphambi kwethu thina no nje ukuthi na before ufike edrobheni enkandla siseqaleni bese kuba idolobha okhuzani baphambili ke bona edolobheni noma sisenkandla sonke nenkosi siphethe futhi yodwa nabo okhuzani kodwa sehlukene ngokwegudi yabo noma umtenzi wakulela side lapho so sicule kakhulu lapha na sibangathi kuculile yedwa mfana sifa le wasitela lapha ePitoli bawutshela baziyo ukuthi njengoba ngisho ngihlala nabo mina umuntu akubuza angibuza ukuthi ndoda kanti wenze njani nginama ngazi nje mina kusuka lapha nje ngiza ngapha ngazi kwenzakalani angangani bangisanda kanti uthi indaba omculo kahle kwakufuneka mina kushuthi kwakufuneka khona leso sikhathi ngilokhuze khona isikhathi ngoba yayisiveli khona lento umuntu esiceni wayayibona ukuthi khona into yaphila njengoba ngisho ukuthi nazo isikhathi sasibhala ingoma eza ongeza ukuthi kwangathi red utenzi wedlala isiginqi ngapha sisho nonjoko ngapha apha wakudala umuntu waqhamuka eceleni ke uye ukhuzani ke ngoba ngoba la ukhuzani ngathi ukhuzani wahlahla ngazi ukuthi kuzothini waqhamuka eceleni ngoba wena isikhathi esiningi wayengabikho lesa surprise kodwa sasihlala sonke noma sesingahlala endlini eyodwa sasisonke nje endaweni eyodwa lapha kuthiwa kupho nje lapha sengikhohlela igama la ndawo leya sahlala wePitoli so yena afika thatha umtenziwa eceleni ayophathizana eceleni yena ngaphathisa wayengahlangani nathi engahlangani mina nje ukhuzani senza lezo zinto umtenziwa ngangamazi ngoba engakaculi enza idemo yakhe nje thina sesiyaphathiza nonjoko nomtenziwa enza idemo yakhe oqala ngiyabe ngiyacishe ngafuthi ngisekhala lapha ngisazi wakunani ngihamba ikhathi eside maybe hamba 2 months mabe ngibuya nje kuyangitshela kunomuntu so la
wampunga so hey uyacula lo mfolo na so manje kade hambile noSenzo bekwenza ilokhuzana lapha kwaXabe eGoli khona istudio wakuthiwa kaXabe eJozi lapha senza khona idemo nathi noNjoko bayenze bayokwenza idemo yakhe lo mfolo khuzana ngingamazi awungize ngimbone khuzana uma ubona umfanyana emncane hayi kungabi nankinga ke mina ke so umuntu okhulumayo ke naye ephatha amahlelo esikhathi hayi nje bese akhuluma umuntu ehlale ithulele nje uyabona nje hayi futhi naso isikhathi kafike betholane ke noNjoko uNjoko ukhuzani ke kudala ke baphila lawa ngaso isikhathi nje uNjoko ngitshela ngaye nje mina lo ngifuna ukuba lokhuzani ngize ngimbone ngoba ngangamazi hawu uNjoko ke bengahlukani khuzani hayibo ayifikelele khuzani batshazi lokhuzani idemo hayi nami ngayilalela ngazi ukuthi hayibo hayi izihambe ngazi ukuthi kwenzakalani ngoba ngezwe wathi isiko ingane zomala yalalelwa khona so angibange ngisazi ke lapho so emva kwalokho sihamba noNjoko sayenza la yenze khona la umuntu enziwa futhi sihamba umuntu enziwa kade eshayela ukhuzani kule sezoshayela thina manje vele nguwethu umuntu enziwa hlela wezomlanda la uzomtomlala ngokuthi shutheni imazi nasemakhaya phela bandawo umuntu ezosimqale ePitoli ayisambe nathi soyenza noNjoko isishayethi la sibuye nayo athi bathi ukuthi ke vele isifike eqale kakhuzani le nje siyabatshazo nayimnandi le yakhuzani nayizwa nje kwidemo ukuthi hayi batshoza iPitoli lonke kuthiwa hayi basobhana esasho ngempela ke la khuzani kwangathi umqumeni hayi okay kulungileke hayi sibuye lapho ke hayi ahamba ukhuzani okhipha hayi ukhuzani hayi khona cishe abankamba ama-album yakhe sebehluleke bonke yiyo leyo ayasuka hlalela sivele isitabane sokugcina aveni impela kashiya impela kuba sisabonakala impela ukugcina ke isitabane sahamba noNjoko sahamba so khona istudio sasingapha ePitoli sihamba sidlalela abantu sihamba sawenza khona na umuntu enziwe yazi madoda ngikade sehla senywa na inkabethu umuntu enziwe afika adla isiginci lapha sicule nehobosha sicule nezinye idudo ngapha eGoli khona uyeseza baninga mali bamanyana sasiwenza thina ongeke uzwazi namhlanje kudala khona kwazi wagcina kuphumileke yaphuma kuthiwa yikhawulani abanye nje bayazi kodwa abancane bayazi sasishuthe khona sobabili ngaphandle so yagcina ngathi khona nyana ake yazi abanezithombe zokushutha amakhava amanye ayigcina nje ephela khona emshinji ungazi yashona lapha yabo kwajika lokho umuntu enziwa gwiqiqi ubhemile kushuthi watshela uNjoko ngazi mina ngoba ngazosenza ngoNjoko ukuthi le ndoda le isithe hayi ngathi ukhona umthetho ngaliyana usuthe akasizukwazi ukusidlalela sidinga hawu kanjani manje hayi impela kunjalo hayi nami ngangitshela ubhemile ukuthi ayina mfuthu hayi ngeke kusenzeka ngeke kusakwazi ukudlaleka hayi abeke imigomo yakhe angithi usengali ya cishe impela ukhuzani wesikhipha amabili ama-album lapho wathi manje sengicela wacila umuntu enziwa ngala adlala isiginci abuyagida nogida shaya nebass lapha emabecula studio webamba ikhazi impela hayi kucace nje ukuthi ayivele yabo ngathi ke sidabalesele ngapha ke noNjoko sidabalesele ke sidabaseke sambe uNjoko kwazi afundeka isiginci wagcina sekwazi ke ishaya hawu nekhanda lula ngisho gcine seyidlalela ke wayidlala nje ubuzwe namanje nje idlalela wafunda nje lapho ke kodwa futhi efundiswa umuntu ezokuqala wayifundisa sokwasho ukuthi ke mina khanda likhuni sasivela sonke umuntu enziwa siqununuze uNjoko impela ngathi ngibuye ekhaya nje ngezwe sekuhlangana impela indoda iyahlanganisa yabo kuze nje kube ukuthi namhlanje umbone impela kwazi nokuyidlalela kwasuka lapho ke nje hayi kwagcina nje kanjalo ababhlungu hamba kaBhemile kahle kwasho isikhala esikhulu hamba kaBhemile oba la muntu mina ngifuna mina nje naye esibesizwana kakhulu mina la namanye ungambuza ukutshela ukuthi mawumbuza uthandazana ukutshela hayi khohle esizwana kakhulu mina ngizosho la bese dlala umuntu ezobethi mayithanda isiginci sithi nje mina sengiyazi ngizothini kuyayifikela bese ngiqhuma bese dlala ingombe siqopha ngesiginci ngithi dlala nje noma yini mina izofika into ekufanele ngisho yabo baku kanjalo so nokuqala futhi ngisebenza ngabo 2018 lapho ngibashoyo ngangisebenza naye uye wendlela isiginci umuntu enzeni bese wadlala ama-album amabili kwase ukuthi uSongqongqo uphinde wadlala amabili ngoba omabhinqi uSongqongqo noShifu futhi uSongqongqo nakulena ke ngiphinde ngadlala uSongqongqo ola futhi nawo mfowethu cha kubanga bikho kwakuthi nje umuntu enziwa ke uyabona nje kule ubebhisi kakhulu ngabona ngoba ngamsikazi uthi indoda ake siphinde siyenze into zethu athi akunankingi but ngambona lokho ibhizinisi labo life back ukuthi uzongishaya ngoba
mina before ngene studio ngiyaphatriza nomuntu esiginci ngabe so phatriza sihlanganise ngisefa ingoma ukuthi ngiyithatha la ngisiyeka ihlangana sithathele yabo athi ngingamphazamisi aphinda aqhubeka naye kusongqonqo masifica nje uthandazana ehlalele endlini uthanda wenzani hayi gencini mina ngithanda ama movie mnganami thela wabo mangisendlini ngithandela ukuyibukela ama movie bese ngithanda nje igenge nje nebandla la ngihlala khona nje emagenge baya njengoba ngisho mnazi ngiyikhohle konje ngiyacula nalawa afika la ngihlala ngakhona khona hayi bazokutshela hayi akunayo nje mina lonto ngifana nawo ke nje umuntu omfana osegula ozofuna umsebenzi osuke ekhaya hayi ukuthi uzofika sengihambe ngicutswana ngiyisebenze futhi angifuni le nto le iphi team oyithanda oyisupporter la eMzansi supporter le kuthiwa iShips awungami namahloni isho nje kahle siyazi ngibake inhliziyo encane man Chiefs yazi sizindebakathi uzovala nje ibhola mina bengasalibuka ngisazi lutho nje angisazi ngisho abadlali abasha beChiefs ngendlela nje ngiphume ngayo hayi sasayilu ngisho ku TV mina ibhola ngisalibuka ikarate ngokhoshi kuphela kulo ngibonile ukuthi ngizobabuka nabo futhi maqala isizini ngithi 1-2 mayiphinda buya ngqondo ngiyabanga ngibukela ama movie so nje mina futhi ngulo muntu nje uthanda ukuyihlelela amagenge elokushini ngidlele ngisemakhaya mina ngisemakhaya bayazi amagenge asekhaya ngihambela soyidlela inyama kuhlatshwe abantu manje sihambela nje kufanele unjoko mayekho emakhaya uDecember khona hey beka into ezimnandi lapho ngiyeza ngishaya imoto ngekhona sihlalene enkabi yami nje ngilo muntu mina ngiyaphila nabantu kakhulu mfowethu asibonge nje ukuthi ufike la kwiPerfect TV uzokhuluma nabantu bakho bukhoma wafethu njengoba ngishile ekuqaleni ngibona bekucelile nami futhi bengicela ukuthi uzoqhamuka mfethu kule TV ngoba wonke umuntu uyafika sengathi uzothi umuntu awuba ngani nothandazana lutho mfowami asibonge nje mfethu ingekho futhi nento ebanga singabanga nje kusiyana singabanga mina nesikole esingaka wow 2 August isikole esilungele kangaka esilungele kulesi hala babetshela abantu ukuthi ngiyesabeka bethu ubhlungu angibuza ngisupporteki buwani bafuthi ngilunga kanjani hlule ukudaba emntweni ungeke kanje kodwa into eyilungele kangaka angisayidabile wow ehlalihleka cha bafuthi nje sengiphethe namkabi yami Manqele ngiyabonga kakhulu ithuba futhi engitholile kwiPerfect TV ngiyajabula kakhulu bafuthi nibuke nani lapho nibuke umsebenzi lethu uzomhle kakhulu futhi uyakhula ilanga nelanga so siyajabula nje ithuba futhi osipha lona ngoba kwezinye indawo asikhona ukuthola ithuba osipha lona nanokuthi abantu basazi kangcono begcina nje ukusibuka ethombeni bengazi ukuthi kanti uyabona namhlanje bayangibona ngikhulumela mina ngendaba yakho kuba ukhona abayikho yonke lento so nje ngiyabonga bafuthi okunye ke ngifuna bengakhohlwa nge2 futhi August 2 nje August liyabhubha hayi bafethu nge2 August futhi liyabhubha nje into engayisho mina ileyo nje kuphela lapho 2 August bafethu kuyafiwa bafethu 2 August asambeni so stream music 2 August ema page Facebook uthandazana SA page lami ngiyatholakala ku WhatsApp ikhona uta futhi number lapha ku Facebook TikTok uthandazana Mncube ku Instagram uthandazana SA ku Twitter futhi uthandazana SA ku YouTube ku channel yami uthandazana SA futhi bafethu mina ngigcizelela kakhulu msupporteni ama page nonke but ngiqinise kakhulu ku YouTube ukuze naye azokwazi ukuthola ama cent lawa ama digitals thina siPerfect TV uthandazana kodwa niyazi sikeze ukuphuma ke iquiz singamdlalisi yona sinequiz ke sidlala usuqalile umuntu okhala singaqala beka bacula bawuthoba umculo nawo ngithi mhlambe unjogo nomkhuzana uzokhetha uthi hayi ukhuzana hamba nokhuzana akusho ukuthi masosho unjogo yamnyanya sake of equiz no ngiya understand ngcono mfowami ungakhali hayi ngeke ngikhale okay hayi ngikhale indoda ayikhali indoda kusho njalo impela nginobaba uphuze ekhemisi nobaba mfithe eMagubane mathe insizwe indala insizwe indala hayi ngeke simlanda Magubane mina sisi ubuselaphi nosisi obonakele
Ake sihambe sekubonakele. Nginomashelela ngibe nomlabalaba. Hey waqalisa inkinga yazi. Wenzani manje? Inkabi zami zonke Zasolunde. Inkabi zami zonke phela zisizwa nje ngithanda kangaka eziqula mina zonke futhi ezinsizwa lezi. Ngiyakholelwa kuzo kakhulu zonke kodwa ke ngoba usushilo. Kuzofanele ngikhethe. Yebo umzima ke lo mbuzo wakho lo. Aswe. Ayasuke Pedro nayi ngeke. Nginomjabulisi nojikelele. Mjabulisi nojikelele. Ayingeke ake simthathe umjabulisi. Majita. Nginonto encane, into small. Nokwazi wakansela emahlathani yawo. Hayi. Waqalisa enye nje inkinga futhi manje. Umfuka zondi yazi usilele kuzale engoma methi mabhinqa waba nesandla esikhulu futhi ukuthi ibe le yanto. Uyoqala nje wenza ivideo kakhulu leyo ngoma le. Hey uzonda ngizomthathela lokho asithatha uzonda. Hayi wangilekelela hey. And then ngizoba nobahope nosaliwa. Hayi asimthatha umfowabo ndunakazi. Ngibe nomkhathazi inkobongela. Awusuka amadoda. Nebhola lazwe lonke. Inkabe negazi lama umkhathazi. Yiyo phela enye nenkinga efana yami na. Inkinga ethi yafana phela. Uyamazi umuntu onenkinga efana uyawazi ukumbona. Njengokusho ukuthi uyawazi ukubona. Uyawazi ukubona nje ukuthi kade umakhelwane wami nawo le. Asothi nakhelene. Ayisakhelene. Kanti iyaculwa lapha hayi. Ake siyekele khona lokho ke sithatha umrose. Ayihambela lababhadi yelebo. Kanti uyelo ngithelelayo. Mfethu asibonge nje mfethu okugcina. Awakho okugcina kunababukeli mfethu bePerfect TV nababukeli nabathandi bomculo kaThandazani. Okay, awuthi ngihlale ngibabheke ke ngibatshele manje. Bafowethu ngiyaphinda futhi uThandazani lo umfana kaMncube endaweni yaseNkandla. Khona nabangazi ukuthi ngiwasenkandla abanye bathi ngiwasemsinga abanye bathi wasolunde cha ngiwasenkandla mina ngiwasenkandla emshisandla nje abunja kwahlala esho ukuthi ngiwasemshisandla lapho ngakhona so bafuthu ngiyasibongela kakhulu ngiphinde ngibongela nangifuka amanqele ngethuba futhi ngilitholile ngiyajabula kakhulu ngicela ningisupportini kakhulu bafuthu umsebenzi wami omdala nomusha ngiyacela futhi ningisupporte kakhulu njengoba ningisupporta ngicela niqhubeke ningisupporte ningapheli mandla nami futhi okuhle ngisazoqhubeka nginenzele khona nge2 August iyaphuma album kaThandazani isihloko nje sithola maduze kodwa nje ilanga zithu ngisebenze noma amaphungulo engane zoma ngasebenza nomfowethu umfoka Msezana umlilo wodwa nje bafowethu nge2 August iyaphuma futhi na kanjani ngicela support ngithembe nina bafowethu senizele sekhulumile mfoka Mncube thina senze nje asenze ubulungiswa nje ngalela langa linde page lakhe umuzi ukuthi uthini ikhavu dedela nini mlandele nje ema page nakhe bafethu Perfect TV uThandazani njani thini this time ba awe yebo